Thibitari-inĩ munene wa Mwingi nĩ kwa arũme marahonia nguraro cia gutemagwo na mabanga thutha wao kũhithũkĩrwo nĩ gĩkundi kĩa arĩithia ngamĩra. Arũme aya nĩ a kuma itũra-inĩ rĩa Macungwa wodi-inĩ ya Taikuru gĩcigo-inĩ kĩa Mwingi kaunti-inĩ ya Kitui. Gũgĩtuĩka maratemangirwo thutha wao kũregana na arĩithia ngamĩra kuma mũhaka-inĩ marigainie wa kaunti ya Tana River kũingĩria ngamĩra ciao mĩgũnda-inĩ na kũrĩithĩria kuo. Baba yangu ndio amekatakatwa ako hapa Mwingi level 4 hospital. Alikatakatwa na mashefta alipopatwa kwa shamba, ikiendelea kupalilia ndo apande. Bado sisi tulikuwa kwa nyumbani tukapata ripoti amekatakatwa, kwenda huko tukapata waria wamekuja hapo, waria vijana watatu na mzee mmoja wakamkatakata, na hii shida imekuwa kwa muda mrefu juu miaka hapo nyuma alichukua ng'ombe zetu karibu ng'ombe 200, karibu ng'ombe 20 na mbuzi, na wakaenda nazo na wakachukua kwa boma nyingine hapo. Na ile shida tuko nayo ni hawa Somali wametusumbua kwa miaka mingi. Wakitaka kulisha kwa mashamba yetu wanaleta mifugo yao kwa mashamba. So hiyo ndio ile shida tumekuwa nayo kwa muda. Rĩu famĩrĩ cia arũme aya irenda thirikari ĩgacĩrithia ũgitĩri mũhaka-inĩ ũcio, o ũndũ ũmwe na kwĩrwo gũtacũkĩrio makinya ma watho. Mimi nimeteseka sana, mimi nimeama huko kwa ajili ya hiyo mashefta, wamekula shamba langu yote, kichaka, sina mahali pa kukaa kwa sababu ya hiyo Wasomali. Hii shida imekuwa ya zamani, sio ya muda mrefu, ya njuzi, ilianza kitambo. Si haki mtu kutoka kwao juu hadi kuna mpaka. Wao wanaruka mpaka wanaingia pande yetu, na wao wenyewe wanajua mpaka mahali iko. Hata maji ya kunyunyizia hizo mifugo zao wanatoa pande yetu, huko kwa hakuna maji. Sasa wakikuja kuleta ng'ombe na ngamia zikunywe maji, wanarudi tena wanaziingiza kwa mashamba za watu. Tukienda polisi like Saikuru, tukienda polisi kama Masungwa, tunapeleka report lakini hakuna hatua yoyote tunaona wanachukua. Ũrĩithia wa ngamĩra mĩgũnda-inĩ ya arĩmi a Kitui, aikari moigĩte ũmatigaga na ng'aragu, na mbara ici rĩmwe icũngagĩrĩria aikari gũthama nĩ kwagagio nĩ arĩithia a ngamĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.